Ia mua lava ona talo fatu lo to pa ia malo to mamalu. Fa fitai tele fo I tato pa anga mata ngofie o mawhai ona mafuta mai le nei to la fiafi. Eli amatalia le tato Port Kalame Masani. Ia tono fo wa fola o to sila mala o to tangtanga I mai tato tele Masani ia aso fa pene ia sa tofi. Ai ona lo fa la vea le tamai tai fai fe au ia Pastor D. Ia lea wa o nofo atuai. Ia fa pena fo I mariuso ia tavita. O I maua ia o whaafoini o le tatou sai le nei tō la fiafi. Ia o le taimire nei ia e whaatalo whaatua ia te o tau umalawa I tupa mai o alo ma whanau o Samoa. I mai le tu e wha o le lalolangi o mawhai o tatou whaatasia le nei tō la. Whawhitai tele lava I lo tō wa ngā lofa mareanga le lei. Ia le ngata I leo la o tō wha maoni. Whapea fo I le tatou Port Kalame Masani whaatulanga ina. I le nei vai tau a fiafi. Ia whamanuia le tua ia ti o tau umalawa. A whai fo I foto ai mafuta mai a inga I fi au mga ruenga. Ia whapena o nei le tua ia ti oi malo a inga I taimi umalawa o le nei tu la. Ia le tatou Port Kalame Masani lava. O le tui pe lava. O le keep on knocking. Ia ila le whamoe le tu la o le fiafi ma se taimi o iluma. Ia o le a iai fo I tatou mata upu mai le fionga pa ia le tua. Ia vea le whai mata I mo I tatou. I le nei tō la fiafi, ai o le nei taimi, ia mātou te whātalo whātu I lau tō pa ia malo o tō mamalu, I lau tō whātasi mai le nei tō la, ia e mua lava vi inga mari whāwhitai I lo tātou te mā, o walo nā alofa mareanga le lei. Ia o le talo whātu ai fo I la I le mafuta mai o tō tele o tō umalava, ia malu I whale sola, good evening pastor, ia good evening sister, ia malo tele lava. Whawhitai lava le mafuta mai le tatou Port Kalame. Ia le tō tele lava o tō mawhai on mafuta mai le nei tū la. Ia tō brown, ia moni upo re pese, amen. Ia whawhitai tele lava. Ia bless weekend ka bless, ia tō brown, ia whapena fo ia te oi male ainga. Whamanui atu le tua. Ia malo whawhitai tele lava le mafuta mai, ma mau tele o tō inu sila. Ia malo lava le au kiwi, whawhitai tele lava le mafuta mai le tatou Port Kalame. Ia vi ia le tua lona alofa manonanga le lei. Ia, I'm watching from New Zealand. Today's Friday. Ia, may God bless you all too. Ia whawhitai tele lava le mafuta mai. Ia le tatou Port Kalame whaatulanga ina. Ia o le ala na o le tatou whapai manu atu le alofa mareanga le leo le tua. Ia o le nei tula ia ai alo mai o le si whai o sa tātou te talo e te tala alo I le tātou Port Kalame. Ia na whapena lea o na tātou whaangaso solo atu iniso vaenga ua whātau to lia mo le wha moe o le nei tū la fiafi. Ia o le nei taimi, ia aro mai e se whai o se tātou te talo. Ia na tō vātua I fōile o se pese bavai e fōie mo le nei tū la. Ia o na whaagua wina I leo le tātou mafutanga. Tātou talo. Le tuai lo mātou tamapa ia. O I la ua fia o le mana ma le malo si umalava. Wai au mai mātou ma wai e tai mai a te mātou I lo wanga lofa ma lo wanga le lei. Le ai lava o se whaita wina le li ie. E le whaatasi mai o la ua fio. A wawa au mai e la ua fio I a te mātou o le file mo. A lofa ngia. Lau whanau o mafuta mai I lungo o le nei walesi. O apopua ngā mawhainga tāle li ie. Ia te I lātou o lo file mo. O le nei tū o le laulau lo mātou ta mapa ia. I la maua nei no whanofo atu lo mātou ta ma ia whapena I maua lo wanga lo whamaro wanga le lei. Au mai e la ua fio. Lenga ngana o la ua fio. Awane e whanga ngana ina ia te au. Ai e whanga ngana ina o au I la ua fio lo mātou ta ma. E whawhanga I o lau whanau le nei tō la fiafi. I le suafo Yesu Keriso. Lo mātou wali I whaola. Amene. Iole. Taimire nei iole a taina atu le pese le tasi e vavai ai o foi o le nei tū la. Io na whapena lea o nā siasi atu o le tātou mafutanga. I le tō tele ia ma whawheroa I to fo I le au mafuta. Ua ma whai o na whātas mai. Ia usi mai o lau whawhonga I le pesa o saunia ma o tau.
Ia malo whawhitai lava whawhitai fo i sa mai ia a whai fo ua mūlo loto i le nā pese sa tai nātu ia malo lava sa mai a mana tua ia awa fo i sa una whaatau pati awa fo i sa una tau walula atolau siva i lumo le poto malo lo te fo ua to ulu ia i put mata e tai o sefe ia pe ngau fo i le vai o le TV stand ia mana tua ia o le fia lava o tātou whapena lava i tātou le fia te miuma lava. Ia, o le nei lai tūla ia ioe, whapai malu atu lai le alofa maleanga le leo le tua, ona o le nei tūla fia ia o le e whaitau wina le mo i tātou, ona pe a tātou mawhau whauma natu atu nai o tātou tua nai o tātou mātua, o uso o whanau matua whawhine. You know, for those of you that you're battling illness right now, every single illness, God's aware of it. And God understands your point of view. He understands your frustrations. He understands your doubt. He understands your pain. And He understands your faith is fainting and is fading away. And God understands your voice, the voice of pain. You may be angry at God at this time because you're not healing right now. But let me tell you something. He is your Father. It's whatever you're concerned about, He's concerned about you as well. A whapela wa oro e talanua tu le tua malo loto ti ngā. Le o ona mare matui o ti ngaro e whaafenga iai. E malama lama le tua ia te oi. Le ala na e tātou te si iti ai i la tau matatalo mo i la tau ona o taimi whapenei. Ma whainga tā ia te i la tau ona wala au atu i le tua ona o la tau ti ngā. Ai mo tātou ni lo malolosi. Let's pray for them. You know, for all of us that we all listen to this live, like Tala Paley, Dave, Selau, Randy, Inese, Molitalo, and all of you. Pray for them. Pray for those who are in battling with illness, no matter what the illness they go through. And even though we don't know their name by heart, lift up to our Father. He understands. And He knows who they are. God will seize your heart. God will seize your mind, and He will honor your prayers regarding of what they're going through. Let's pray for them. And then we play a song for them just to ease their pain and to know that we do care. Because God wants us to have the relationship with others, to love others, and pray for them. Let's pray together. Our Heavenly Father, as we come to You at this very, very time,
E mana tua lava I mātou I lātou o lo mamai pua ngām whaingta o wha lave lave. E mana tua I lātou I le nei tū la I pua ngā lele ia o le mawhai I lātou te te atu o le ti ngā. For those who are in pain right now, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray you may set them free. Whoever is holding down by the hands of the demons and the hands of Satan, I pray in the name of Jesus that you release these demons and the Satans away from your people and set them free. Father, you see their faith. You see how they are right now, Father. Touch them. Heal them in the name of Jesus. In your timing, we believe. Father, we love you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for praying with us. And at this time, we're going to play the song. And enjoy the music. And may God bless you all. Thank you so much. Whawhitai tele lava le mafuta mai le tatou por kalame le netu la fiafi. Vi ia pere lofa mareanga le leo le tua. Ia o le taimile nei ia e whaafeiloa ia tu ia tuila epa whawhitai sua. Ia whawhitai pastor mo le whaawawina o le tautua a wā Samoa mo na tangata whaamanuia le tua.
Ia whaafitai fo I lau sunga tuile epa. Whaafitai sua le whaatasi mai le tatou. Au nanga ia o ia fo I o le whaatonu o le nei wale si whaasala lau. Ia malo whaafitai tele lava le to tele wa mawhai o na whaatasi mai le nei tu la. Ia whaafitai malo lava Sam Tawasa Anesi Taito. Ia whaafitai tele lava. Thank you for joining us tonight. Ia may God bless you all. Taponu anga vale. Ia o le tasi fo I o le si fonga. O to whaafonga mai ia aso to nai umalava I le tausala fiafi. Ia o ia fo ina o alala mai I le aitele o au se talia. Ia whaafitai wha malo lava le mafuta mai le tato porkalame le nei tu la fiafi. Ia o le taimile nei, ia tato ti asi atu lava I nei irunga li whaamanatuina anniversary. Ia mo le nei aso a whapela o Nelo anniversary. God bless you. Ia a whapea fo I laulo e fuafua a whapea o le weekend e celebrate Nelo anniversary. Ia God bless you both. Le lei whaafitai nai ma nei lava. E matango fie fo I le whaarangolongo atu ia ma le vava ai ia o whaamanatuina o le aso e tasi, o le vai aso e tasi, o le masina, o le tausanga, ia ma tausanga I tele, ia a whapea fo I la ua fitu se furu tausanga wa e whae poipo, ia malau a vapo lau tane, ia vi ia le tuolo na alofa marunanga le lei, happy anniversary to all of you. Ia whaafitai atua ia Mareta Peniamina, ia Matrev SM Te Vale, ia isi tololui, ia whaafitai lava le mafuta mai. Ia o leala le na e asiasi atua ia te otore netu la, ia whaamalo, whaafitai te le lava. Ia o tō umalam, ele pena o tō ia whai mama, ele o le na. A whapea fo I aini anniversary fo I mo a inga, ia whapea fo whaisi anniversary mo le talanga te o mom and dad po o ai lava. Ia e awhia umatua I lava le nei vaenga tasi. Ia warto telo I tātou I peo na sila fia, ia wa whapenau na whailangi fo I tō telo o tātou a inga. Ia e mana tua pe lava I lātou, I o tātou manatu ia malangona. Lele ile manatu whapea, ia for those of you who are celebrating anniversary tonight, yeah, this is the song that we chose for you, and we hope these songs will bring some good memories to you. Yeah, usimayo la fafonga. Girl, you say to me goodbye, saying I love you won't change your mind. So please don't make me cry, 'cause I'm so hurt deeply inside. Don't say goodbye, don't say goodbye. I'll turn the world back in time, so we can try it one more time. Days and nights you're on my mind, years of memories make me cry. I need you here by my side, so I can make it through the night. So don't say goodbye, don't say goodbye. I'll turn the world back in time, so we can try it one more time.
Saying I love you won't change your mind. So please don't make me cry, 'cause I love you so deep inside. Days and nights you're on my mind. Years of memories make me cry. Don't make me cry. I need you here by my side, so I can make it through the night. So don't say goodbye. Don't say goodbye, no. I'll turn the world back in time. I'll turn the world back in time, so we can try it one more time. So don't say goodbye. Don't say goodbye. I'll turn the world back in time, so we can try it one more time. I'll turn the world back in time, so we can try it one more time. The word of the song says, don't say goodbye. It is hard, but I'll tell you what, those words it can easily bring back memories, especially the loss of the loved ones, or even now as you make that commitment to your lovely ones, like your husband or your wife. Yeah, thank you, Kapena, for allowing us to play this very song. You know, it's so special. It's one of those songs that we kind of neglect at time, but you know, when you have your moments, you know, go through it and listen to all these slow jams, and then it brings you back into reality. And then, you know, yeah, and if you're gonna washi with mama, yeah, fa washi, siva washi mama. Laisa me o yai. Tapunu wanga vale talofa lau to oi. Talofa lau to fa tapunu. Ya talofa. Malo de tautua tanu lau sunga pastor whangalilo Samuelu wala popo tua wau Matafeo. Ya fa pele fionga ile IT fa ton. Tule epa fa ftai sua manuel por kalame. Ya fa ftai ya lai. Ngai la vai fono ia fa tonu le tasi tu ia ma ua masiso ia vita ma uma vita le mate IT ia tu le nei aso ia LSM o ia lai fo ie elo fa tele tu lava vita. Roxanne Estoliu ia fa ftai le fa tasimai o Daryl Simau ia Ezekia Lina Asi ia Fredol leuta fale ia sauni ia fa ftai Maftai lava le mafuta mai de tato live. Ia tala Bailey. Tala whailau sunga pastor whangalilo Samuelu alpopo. Ia malo soifua manuia lau sunga ai maise fo i le sunga i le IT. Ia manuia tele le au nanga whaapea mare por kalame. Ia whaftai lava talo whai. Ia wha manuia tu le tue ia te oe manu whaialo. Mana ainga. Ia nasa auto whaafonga mai le pese, don't say goodbye from the kapena. Ia le taimi de nei, ia wa toles full mana 5 minuta te ai nei le itu la e fitu. Au la wha solo le tatu polkalame. It's time for us to remember those who are in the service right now, in the army, you know, the Air Force, or whatever department that they're serving for our freedom. You know, praise the Lord for them. You know, pray to God to protect them and continue on to raise them in our prayers. You know, for these are the ones that we look up to them, you know, as a shield for us. O lo puipuia I tātou, o lo maua I tātou le sa o le tonga. E re ngata foi la I lātou that currently serving right now, but also the, the veterans.
I la tō iwa mālo mai. I salute to all of you, current and, and retiring. Whawhtai tele lava i la auto wa ngā lofa maleanga le lei. Ua loa fo i auto ngā luenga. God sees your heart and God's granted favor upon you. And I know some of us, as we look at the news, there's so much tele mea whaale tonu. Tele mea leanga o tupu mai i le tua le lalangi. Ia awa o tau lavan sa vali ma toro lava i lunga o palpala. Ma sai se torolo ngoto ma le afi. I o tau fōlinga. I le vao maa le vela o le la. Ma mafo ne mea tauto te amoina. Talu ai lo toa o lo to lofa o le alofa. Ina ia ola le tangata o lo nofo tutono lau ele. Na e whanau mai ai. Tama whanau ma tene whanau a Samoa. Mai tutuila, manua. Ia o Samoa i sifo. O New Zealand o Ause Tālia o Guam. Po o whea lava o iai. E le tusa lafo i lava pete a whakasi au nati alu fo i amo le whana. Whamanuia le tua ia te o whaftai tele lava. O ni aso whapenei e le whaiona tu mamaina ia te i mātou ona o le alofa atu ia te oto ma la oto ngā luenga whita ma le tau mawhai ina ia pui marutia i mātou. E ila le tu whapenei mai le si whafonga o le tai o fo. This song is for all of you. And we hope these songs will bring peace and joy and to remind you that we love you and we are here. If you have a time, come on live or send us a message, whatever prayer request that you might need. And then let us know and then we'll continue to pray and we promise we keep you in our prayers. As for this time, o le taimilare nei, o le pese o le atai natu, mo alo mawhanau, a Samoa o lo whapenai te tonu o le malo, po leo foi, po o whea lava le tu, whaamanuia le tua ia te o tau, usi mai o la tau whaafonga. Se ua whawhetai te
tausanga Fafango mai Yesu Tau tailo tawaa Ia whawhtai whamalo matango fia fo ili pese o tātou ana wha longo atu iai ma o tō whawhonga iai. Fast food maratolu minuta te neli tu lai fitu de siwa whonga o de tai au Fo Radio Samoa. Ia o de temile nei o le a turi lo loa pe o de tātou porkalame ona o de temi e le whaatali mai a te tātou. Ia e whatala whātu David Whetalainga, Vera Sua Lalaulu o Sua Lalaulu ia tālofa Vera ia o le IT number 1 na le o le sifa whonga o le tai au Fo. Lai a tātou vita ia oi Vera, mai vita o ia number 1. Ia whawhena fo i ona whawhero ai atu ia tau anuu, ia ngā tolo ai, ia Francis Siose, ia Leafi Tulia, ia malo lava ia Saufoa, ia whapena fo ia tō whae Ropeti, ia Luisa Whamausiri, whawhtai malo Luisa le soifua maua, talo whae, ia Richie Pomele, ia malo lava, ia wa Matafeo lana join maila au Pomele tātou. Ia malo o le pesere nā sa auto whaafonga mai ai, ia o le teimile nā tono le malo, ia o le neilai tū la fiafi, ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua, a wā auto umalava o for all of you that were celebrating your birthday today, and especially this week. Yeah, we would like to say happy birthday to each one of you. Whamanuia tu le tua, whamanatuina o lo tō waso soifua, ia whaopopo pēr le tua ni aso i tele, ia o vai aso o masina ma tausanga, e tau tua ai, ia whapena fu onola fia ai i le nei o langa. Ia mana tua, ia e alofa pēr lava le tua ia te oi, po le tasi o le tu lab, po le tasi o le sekone, ia whata e whanau mai ai. Ia evi ia lava le tua ilo nā alofa maloranga le lei, ti nā mata mā whapena fu i lato umalava ua ta i o i le valu se fulu fitu tausanga, iwa se fulu tausanga, ta i se lau tausanga, ia whamanuia whaafutai tele lava. Ona o le tāua tele o aso whanau, ia le ala lea e wha lawi loa atua pe lava i le o maua to tele o to suafa, ia aivi ia le tuolo na alofa manunanga le lei. To all of you that are celebrating your birthday today, ia whaafutai, may the Lord continue to bless each one of you.
Yeah, may the Lord continue to walk with you. May the Lord continue to abide with you and also to clothe you with his love and his kindness forever and forevermore. Yeah, le tua fini alu isa whamausili ia talo for Pastor Sam, malo tau tua whapea for Chief IT, God bless, Manuel Porkalame. Ia lea lawa sau, lea, o le Chief, lea mana ia fo la na. Ia, whaftai fo tawa, ia, tui maolo, ia, malo lava, ia, fo ngasi wenga, ia, Malia Masoe is ako ia whaftai le whatasi maivi ia le tua na lofa manaranga le lei. Ia re taimina le nei for all of you. Happy birthday. May the Lord continue his work through you. May your ministry be fruitful with many, many more years to come. Ia o le pesa le nei mo o tau umalawa iaso whanau ia o se mai ala tau whafonga. Fast forward minuta te ale tulai whetu. O le pesa le nei wasau nia mo o tau. Tangolima ile ainga ayolo saipe oh ole lofa oh atuae talefia maba Matafeo Samoa mapele le faba oh batuae talefia maba Matafeo Samoa Pele le faba oh Anuenga nava aya se atoi mafauna ile olanga ole aso waunga singaluenga ua o fai oh yeah, I pangaulo alufa na etausi aile ainga na iaola epeo se la mepa esulu ilo ufatu oh Matafeo Samoa mapele le faba oh batuae talefia maba Matafeo Samoa Pele le faba oh
O te fia tumau. Ia, malo, whawhtai tele lava, whamanuia tu lava le tua i a utou aso whanau, ma whamanatuina o aso soifua. Ia, whawhtai vi ia le tua lona alofa malona anga le lei. Selina tai sia. Whatalo whatu I lau sunga le whawhengainga whangalilo Samuelu ala popo tuawa Matafeo. Malo le soifua manuia, whawhtai mo le tatou porkalame, whamanuia le li. Ia, whapena fo in whamanuia atu le tua ia te oi. I la inga atoa, ia ai mase fo ina fo yalo, ia whawhtai tele lava. Ia, ole nei lai tu la, ia ole a whapenao no sa vale vale tatou porkalame, ia I vaenga ole tu taulangi, I whaife au tamalo loa, se tu lo, I whapenao fo ima whaife au whawhine. Ia, o la tau ia lo whaangaina le tua I le tau aswina o le ipuvai o le ola. I so se whata whai taulanga lava. Ia, po whea fo I le tu o le larolangi o lo vala awinai o e le tua e te wholo ina le upo le tua. Ia, whapena o na wha upuina o le tua, whapena fo o na wha ngangana ina o le tua, ma wha upenga o le tua e a fuelo na ngang pa ia. O wha mai pe lava le tusia I o elu wha mai e alu aso sau aso. Whapena o na lingi mai e le tua o lo na nganga. I lunga o lana whanau ina ia lātou o na avatu o lona finangalo iso si tū lava o le lalo langi. Ia o le taimilade nei mo o tau ia e manatua I o tau e moni lava. Being a pastor is not an easy task. It comes with so many challenges. You know, but I will encourage all my fellow pastors, you know, take a moment, yield, and let God merge into your lane and let God lead you. Because if we do lead ourselves by our own selves, we're not going to go to nowhere. And then we become so frustrating. And then we come to the points like worry. And we don't want that. We want to stay focused on the course. You know, what God is saying to us. Yeah. Manatua for, you know, our wives or the husbands are so very important to fautua, to encourage us in times like this. Yeah, whapenau na tātou whaanongolongo I leo mā moe, tātou whaanongolongo po leale mana o ngā mā moe, o na tū whaatasi ai le o matatonu o le ipu, mata e tae se tu lou, ia matu ina atu I le atua o le tātou sanga le whawhtai. I o lea e tu ina atu ai whapese leo vai se tu lou lava. Ia aua le wha vai. A le lei lava ro tātou vā ma le tua e whapena fo le lei o le vāu tātou ma mā moe le tua. O le vala au, ia tātou o na whawhanga I le lafo mā moe le tua. Le hale winga o le whawhanga ia tātou wālo lofa. Ia tātou tausi ia te I lātou. E sau mai lava I le langi lau tau I au ngā luenga. Awa tātou te papole fo I ngā luenga ma tau I tātou te maua I le lalo langi nei. O lo I le langi lau tau I. Ia o whaalupenga umalava. So se e ka le sia. Ia aware whaita wina whapea e se lau tapua inga. Le ai o lo sila mai lava lo tātou ta mao le langi. E loa lava I le atua le moa o lo fatu se tu lolo o ngotu ma le afi. Ia nela e whapea tuaile nei tu le si whafonga o le tae o 4 Radio Samoa. Au whaalupe ngai tu lai le manu malo. Ta wivi. Mana tua le tua o lo sila mai I o ti ngā. Au e te loto vai. Ia whao ngā fo I whatuanga o lo au mai e au tātou taito o lua se tu lolo ngoto mare afi ia whapena fo I mai lātou wa o mina mai e le tua. I ti a kono o poutu toa I o le kālesia. E fisosoani e ati ia e ai o ngā luenga. Ia mai lātou umalavo o ngā lulu e whatasi. Ia le tu pā taulangi. Ia whapeo lo tō whafonga mai le nei tu. O le nei tu la. Ia ua 5 minuta tia le tu la e fitu. Ia usi mai o la tō whafonga o le pesele nei. Ua saunia mo utou. Ia manuia lava ngā luenga. Samoa, Alomaya,
Ia malo fa taila vale sa mai te va tu ma tu mana ia au si vai tatou le nei aso ia malo fa tai tele lava io e fa mai ia tole le ulo tanga te lu isa sole fa mai se emochises talo fa ia tselina ia fa longo o tala alu isa ia mana ia siva o le siva mata ngo fia le siva le na o le siva na o le fa tanga ia whaftai fo i le tua. O le comments le na whaiaru isa wha mai whaftai Yesu ilo maliu. Mola iau tangatang sala. That is so true. And let me tell you why. You know,
I'm going to put myself into the mix. I'm going to say this. Pastor Sam don't deserve to go to heaven. I deserve judgment and hell. The only reason why I deserve to go to heaven because of Jesus died for my sins. He forgave me. And I accepted in my life to be my Lord and God and my Savior. It's very, very powerful, the testimony that our audience are bringing tonight, because that's exactly what we proclaim to all the people that they join in our lives and everyone that we come contact with. It's our tili. Le au ngā tili olo tātou wa ai I le tua. Maya Luisa Famau Sidilena repentance. Yeah. Talo fai. Ole repentance. O tātou. We have to repent from our hearts. Repent from our hearts and repent from our mind. Because I'll tell you why. Because God sees our mind. That's where the enemy was trying to cloud our mind with so many things. So that way we don't see God through our mind and we don't see our hearts and hear the voice of the Holy Spirit that is in us. If I be not sawale, alengata e tau tā fiofi, ma whaapo liu ma fau, awane eva ai atua I le atua. E whape nāna tau ma whai tā fiofi, awane e langona atua I le si whafonga o le nganga pa ia, o lo tala no mai a te o te tonu. E te whaai le lumanai. While taimi whape nei, there are times in our lives that when we come to the Lord, when Holy Spirit lives in you, sometimes you feel uncomfortable. And let me tell you why. Because when we do something wrong or we rejected what God is saying for us to do, the conviction of the Holy Spirit is telling us, no, you shouldn't do this. You shouldn't do that. Those are the good times. And then we take a step back and says, forgive me. I have done wrong. I'm so sorry that I rejected what you want me to do. Ola na whapena ia tātou nofo mata I le nganga pa ia malana ngā luenga te tonu ia te tātou. Once our heart is fully repentant and the Holy Spirit lives in us, our mind is aware and is aware renewed by the Word of God, and then we see things in a different context of life. Wa whaitayo leolanga. Not everything at once is going to be so easy. Yeah. And now sina whaapopo atu le mānei a telo o le komeni ia maritara noanga fo ia tātou lunga o le tātou live le nei tū la fiafi. So true. Ia, whaaitaitele lava ia mafuta mai ia whapena fo I le to telo I tātou wa mau mai le nei awa noa ia whato a manawa mai ni ngā ruenga ia le nei fo o tātou whatasia le lofa mareanga le leo le tua. Ia, whaftai tele lava le mafuta mai le netu la fiafi. Ia, o le taimi la le nei, o le atata wasiasi atu le tupulanga. The young folks, the young people, the youth of the church. Not only that, but the youth of Samoa. Praise God for each one of you. You were chosen to walk on this earth by the grace of God. That grace means unmerited favor. We don't deserve anything. But God blessed us with His only Son, Jesus, who died on the cross for me and you. Ina ia tātou o nei loa tuai o ia matautua mo ia. We are serving the loving God, the God who loved us from the beginning. First, the youth of Samoa today, we're continuing to pray for all of you. We understand. We get it. And I hope you get it too. Because nowadays, it's different in life. You have electronics, you have things, and also you have so many homeworks, you have so many things you have to do. I pau lava la fautuanga. My only advice to you, all the young people tonight,
The only thing that is required from your mom and your dad, listen. That's all they ask you to do. Just listen. If mom or dad asks you to do something, don't throw a fit. Don't cause no trouble at home. Don't just slam the door and walk away. Sit down and listen. Respect them. There's a reason why they were parents. I used to do that when I was young. I was your age. I disobedience. I didn't want to listen to what my dad was saying, and so did my mom. Well, as well as my aunties and my family. I wanted to do things on my own because I thought I knew it all. But no. But they were trying to help me to see life in a different perspective because they've been there. And all they're trying to do is trying to help. So therefore, young people tonight, mom and dad, all they asking you for is to listen. When you listen, you see how nice and peaceful the family is. Mom and dad can be able to relax, and enjoy the family time. Ele whapena wa tatou ia wa pisa mai mama ma dad. Ia talu ele whaalong tatau i tatou. Ia malesi fodina I mātua. It takes a whole village or the whole country or the whole world to raise a child. Ia whapena fo ia te tatou o na tatou alolofa. We listen to what our children are saying too. We absorb, we take in everything that they were saying. Joy ma fau e tātou. Ma au ngā fwili nā e tausi I lātou ma fau tū ai. Oa li tātou o nā whapeane ia. Oa walu ta mā malu tina. O le mea te whai atu o e whai o na whai le ai. Oa se whapeana whai o ta maiti. O aso nā ia. Sa tātou tamo mo e lava. Nā mātou tamo mo e lava I whafo mwhale o le whewhe ia salu 5. O aso nei o tātou malama. Fe mai wa taima moe wa maita maiti e vai a Yesu fe mai tala Yesu na so awa to te va vau ya te lato tu maita maiti o mai atia ia fa pena fu ila tato matua ia e moni fu ilava ia po se tina fu ilava ia ele ia sau tani le nei taimi olo ia Yesu ia te oi ai au ia te tato matua ona matala o tato 5 ia mata tato ona whamatala o tātou 5 whape o 5 o le atua. I le atali I fo I le sa le loa ma le tama sa le loa. I le alofa mai fusi lātou le alofa. O ta maiti tātou o mea alofa ne au mai e le atua ia tātou a oao ia te lātou ma whaapale ia te lātou. Ia ma whamana tua pe ia te lātou le alofa malanga le leo Yesu. Ia, for this time the youth, ia, Ole pesere nei, this is the song for all of you. Ua, iwa ne minuta te aletu lai valu, usi mai o lau tō whaafonga. May the Lord bless you. Thank you.
Ia whawhtai tele lava vi ia le tuelo na lofa marona anga le lei ia whamanumia tu fo ia te oi i o tō whanga ia po whea fo i lau lala whanga po le whaafio angolo e papa au ma e a fio mai ere nei tu la ma e mai moa ma e sila sila mai ma whanangolongo ia vi ia le tuelo na lofa marona anga le lei. Ole taimile nei ia ole ua maua pia lava tala i le wha tele lava o lo oangi i Samoa. O lo a fia i tutuila manua ia o savai fo i mapolu. E manatu ai i la tō i taimi lava o whaanave lave whaponei sa maftaltala noa i masio nephew o i upolu ana nei ia o sa wai le la au ia o whapea mai ia wa toa malu mai le matangi ia la fo o toi tali mai fo i matangi. Ia la fo sound uni fo sa fa ia to tali po ngam fangata ia ma le fainga fo ne o le fai le mafai ona ta fio ona sawa ia a toa fo i maritimu e pa u pe lava le mafai ona malo lo ia o le malu lu fo i lo fa pena ona afia mo i la tou ia e fa manatu atu ai i le tatou au mafuta ia tatalo mo i la tou ia tatou va ai i le tuolo na alofa malona anga le lei. Si o tātou watu no pele, ia i le na o polu masavai, ia pena fo i tutuila. Ia ta alofa ia mamanua fo i orofa pena o na faina. Ia wale ei fo ni a onga tamaiti le nei vai tau ono o lo tau fi umalava, ono o lo o wangi pea lava le fa malosi. Ia lea le tatou mafuta e whaeloa tua ia te o tau. Ia a whapeo, whaftai a whapeo e vili upolu po tu tuila po manu ai mawala o telefoni ia whaftai. Ia tamawhai fo e whafso tai so mato ai nga savai. Ia wale maua fo le laina wa
wa whaale ola le mai le na ia whaafutai o lo iai fo inesi upolu o lo whapenao na taratara noa tu iai ia o le la whaape mai lo whaatalitali mo le taimi nei wa leo te anele tu lai vanu ia whaapela o le afo le wha po le lima whapenao na toe lele mai au le matangi mo i lātou a taro sia o lona sau muli lava le sau malu ia ai au fwene i alu ma avenisi so se matangi lava wa masani fo i tātou Samoa o le sau lava le matangi se i longa lava o waru le matangi ma ave se tasi fota amalia fo le roto le nei me o le matangi ia ele iso tātou loto e whaia le e whao ngā umalava i le atua me whapene i ne toi whafangu ai tātou lan whanau ia e whao ngā umalava i le atua e le whapea fo i o mai whapolonga ai tātou ia e ala ona whangata o le ano lo whātu ia te lātou i le whtamo mo e hai ia talo whaere sa vili ia maalosi tele matangi ia manatua i lātou ia tātou taurasanga awa tātou te wha vai te talo si iti atu i lātou i ona awalofa. Yeah, for this time, to all of you in American Samoa, to Tuila, yeah, as well as Manua, yeah, Western Samoa, Polu and Savai. Yeah, we know this time you guys are facing the hurricane, and we're continuing to pray to our Lord for mercy and grace upon all of you. We understand how much that is going through and how effective this hurricane is. But we trust God that is there with all of you. Yeah, loto to tele. Yeah, wale maua to tele to foi po a foi a unga le nei tua matangi. Yeah, whapenao na iau le rofo malanga le leo le tua. Yeah, Talina, taisia, mana tua Samoelua i sautalo. Sanga whamalmole ioe mana tua lava i la tau. Yeah, whamai ua le maua mai kako a ingi savai. Onga o le savili ai mai se lava tua o la alfanga pastor talu fai ia le isa faina ia ma tatono nofo pe le tua ma fa moi lava i le fatu tua ia taru sia ia o lau lava taru sanga ia fo i lava matangi le nei a wane i alma ave se tasi o lau lava le na nofo ia taru sia na ona sawa matangi malu ia ai tu ai pe o tātou tangata. Ia ai le tātou te le whailoto. O le atua lava lo sila mai ia o ia lava o le tama o lo ia whaafoe lo tātou nei ola. Ia ai le lava se mea tātou te popolei o nei. O lo iai lava o iai taimi nei popua ngā mwhangta. Lela ia whapele manatu o le sifufonga o le taia for Radio Samoa. Ia Samoa se sifo ma Samoa se sa e mamanua. Ia ono popo ngam whangitao lo whapena ona e. Mawhati ai le netu la. O la mātou te talo mo o tō. Ona tātou lo le pese le tasi mo o tō. Ia tātou talo whatasi. Yes we. Na e savalia le vasa. Na e vavau i le matangi. Na usi tai fo i o le matangi i a te oe. O Samoa o lo nu tofi. O tutuila mamanua o uporo masavai. Ai se a o la atu e a whaina i la atu le toe fuai tau tali mai o le nei matangi. E hapea e fina ngaro malielo e te vavau i la lea matangi. Ai la vea i mai i o tina mautama o uso mauto whawhine. Masi o nuu, masi o watanu, wa fesulu fai i fia maua o se ola. Mana tua foi pe teru sa tō titi lava na malemo i le loto o le sami. A patu ialo wa awa lofa. Na i o mātou mātua. I o mātua fo yes we. Mātu tua i lātou talo fai. Ai fai ai lo fina ngalo wa vau i le matangi. Fa fo i le file mo i lo nu. Fa fo i le fia ia te i lātou. O lo fina ngalo la mātou nei talo. O ilo suafa la mātou nei vala au. Yes we.
I lau suafa mātou te ole mawala au atuai. Amene. Ia o se mai o la tō whaafonga i o le taimile nei, i o le pesere nei wa saunia ma o tau. O se mai o la tō whaafonga. Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea ole nei lalolangi E te au maua I te mana tua lo atu nu umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Oe Samoa Samoa elena lo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalolo so o se tangata lea la leo lo umita Peni na oil le Pacifica Lo whaavai ia tūmau Lauanga nuu ia uumau Ia whaavavau Samoa Ia malo whawhtai tele lava le whatasi mai e le tatou whasalalonga le nei tū la. O le upunana tauwina le pese mai pe lele I whea le toloa. Io a tatou wa aini le toloa. O le toloa pe lava o se pato.
po fea lava I lele I le manu lea. E toi fo I mai lava I le vai e ma awai, ma tuu fua ai. Ma whapena ona whana wai. E whapena la le whatu saina o I tātou Samoa, po fea lava lo e nofo ai. E lele lava lo alofai o I Samoa, ona o whaafita uli o lo tutupu. Ma meo lo tutupu ai I to tono o Samoa. O le tatalo lava la tātou. Whatangisia I le tua tu sai mo lo tātou mana onga. I se file mu ia maleanga le lei o ia I se ho tātou watunu. Ia mana tua o le toloa pela vo le patu po fea lava I le lei ai. Au le mana ia fo I le lanu le manu te vai I pe lanu mea mata ona au tafa. E lanta mai avana te vai pe mana ia lanu auro. Ia e uli a tolon tino. Ia marona siu te vai tu ai pe lanu silika. O le mana ia tele lea o le manu lea. Lea ta ua to loa ia. Lala fo lale nai. O po o fea lava I lele iai. A whanau mai lava ta mai to loa o le vai lava le masani iai. Po fea lava iaru iai. E toi fo I mai lava I le vai le sau e ma awai ma ta ele ai. E matua fo I lava. O le vai lava le tasi. E wha pēnā ona ta ele ai. Lala nai e whaongai e tātou I Samoa pe ona ta ua atu le Samuelu sola. Ia pēla vo tātou, pēla va foi la o le toloa leo te lele nei Amerika. Ia rau te maat fau fo I Samoa. Ia pēfo tapunu wanga vale. La e nofo mai Australia. Ia la e mafo fau vatu fo I Samoa. Ia pe o Tialina. Ia fa peo fo Luisa. Ia o tala. To tele foi ma o tu ia fatasi mai tātou live. La e to te New Zealand o Australia. Ia po fea o Guam. Ia po tonga foi ma fiti fa pena. Ia po fea tātou tene nofo ai. O le tato vai lava o Samoa. Si o tato nu. Fe mei tusa lava pe lo pala pe le maua pe matu tu lava le vai. E tato ma fai lava I tato na val au le tua. E fa timu ma tu e fa tu tumu le tato tano vai. Pe a fai ua matu tu I le la. Ia faftai tele lava le fata simai. I le tato mo. Le tato fata singa lo isa fa mausili talo sia ia ave ese ai fa mai. Sio tato what to know. All the islands. Yes, praying for our people. Yes, thank you. Ia talo sia ia ave ese uma yo nei mai uma. Talo sia ia sauri savili le matangi ma ave ese atuai nei fa mai a tu tato tangata. Ioe, manaya. Ia whapena foi tapunu anga vale. Love have mercy on us. Yes, especially our country Samoa. Ia amen. Ia Charlina ta ia whemai ia whapena foi. Ia ai sao ses. Ioe, e au ngā umalava. Ia tapunu kuli etu. E ko kuli luma o kako whale o. E whaise ka karo mo kako ako ngu o Samoa. Ioe, talo. Po to tono foi la volta vale ia. E a vau lava tātou le talo. Oka se mānei o le pese. Ioe, mā lo lava Susana. Mā lo whaftai tele lava. Se kaulia umatu mau kengi masoko ia whailo pāsese. More pocket money talo whai. Ia mālo. Ioe. Ole tūlanga lana nalo iei tātou tono Samoa. Le temine nei o loo pape nā lava ona a whea la tōre matangi. Ia Maria Loli Tinoi. Mana tū atu oe lo watu pele. Lo watu no pele. Na yo ainga ia pia masavai. Alofa e le mawai mo o tō uma. Ia iai le anganga le leo le li. Maru ti ai o tō uma. Sia o watu no. Lord bless. Alofa atu nei meripone. Talo fai ia. Samuai ia. Paulava nei o au tama whanau. O le arolofa atu ia te o tō. Ana paulava me mato te mawhai o na whai. O le whaunga ino lo mato whatua tua mo le tua mato te no whatatalo matapuai. Ia sauru matangi alu ma ese whamai. Ai muli mai manuia il matangi. Nala nai e whai upo foi a tato matua ia taro si e sauru matangi alu. Sauli timu fo fulu parapala o le tato nuu. Ai ola mai ai manuia. Pe a mou ma vai ato le matangi. Mana iyo upato ina malo matua. Ia o le tato nata talo ma le taro sanga mo Samoa ia. Le tuai sauru matangi ave esi uma meo wha le tonu. Ia ai toi to ina mai e lawa fio wha manuianga. Mo si o no lima vai vai.
Ia, whawhatai tele lava le tātou au mafuta le nei tūla, le ua tolu se fulu minute o wate ai nei le tūla e vanu. O le taimile nei o la tātou wasiasi atu ia tātou whaasaralaunga whapisinisi I mai leitu ma leitu o le tātou lau whanua. Usi mai o la tō whawhonga. Le tautua whewhaipea le Air Rubius Junior Canceria Market I le a o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa I le fitu aso o le vai aso. Te tala I le valu le tai au se ia pa ia le iwa I le afiafi. Whaatumulia le a maketi I so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa whai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se I pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala I le fitu aso le vai aso. Ma neia fo I ai whai te swinga o le tau sami. Io e, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane I se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po avela ia po le size 2 mo aso fa nau ma so se aso fa ilungaina a fia lafo fo se tupe fa mo moli sa mo ma so se tunu o le lano langi a wani ngalo o lo iai fo I tonu le Air Rubius Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union money transfer le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga e lafo nei e maua nei e uma nei fo I lona wha ngai na manatua e afe ane I le Air Rubius Market malana au unanga le malolo I le fitu aso o le vai aso o le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805 ia pe telefoniane I le telefoni 5 fa fitu tasi iwa valu fesili mo le ripule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies manatua le au nanga yo hello El Rubius Junior Market I le fitu aso o le vai aso. Le whale mariu a tau ua mai te tonu o le tala whātai o LA whapena fo I le tu se sifo o California. O le nei whale mariu a whapena o ne eile au nanga I mawhai ai o na asiasi mai I ati oi o lo I te tonu o la tau pāketi e whapea o le tolu tausanga, 5 tausanga, atua e male se furo tausanga. O le nei whale Samoa I e whapena o tau tuaine e stamaita I Samoa e suafa I aluana Winston. Nawa o ia rolo o whaile company le nei te tonu North Bay, San Francisco, Sacramento, Vallejo, all over the Bay Area. E mana ia tele lale o unanga lea tamaita I Samoa e wha moe lea o wai tātou umalawa I Samoa. Mo le tautuaina ai mase fo I le tāpene pena ina mo le lumanai. A whai fo I la wata toni lau pāketi whapea ua tolu tausanga, au iau se whalavelave tupu mai awa mai o le tausanga I tasi tu sai mala au tōwhengainga, e whapena fo I ona atua le se lau pasene o la tau au nanga, e tautuaina tusa ma le whengainga sa au tau na o sia. O le 5 o tausanga e whapena fo ona iei fo I la tau fuafuanga I te tonu. Atua e male se furu tausanga, e whapena ona iei fo I la tau pāleni I te tonu, male se lau o pasene e pui pui ai te tonu o la tau whengainga. Po o whea la se tu o la tanu e tupu mai ei se whalavelave, e o atua I lava la tau au nanga, ina ia whapena ona wha tia atoa, ma whai o le la tau por kalame whape on tus tu sia whape na whaatasi mo tau maseini e so se pepa lava sa au tau ona whiriwhilia. Ia ona o le lumanai mo tātou o Samoa, ia o aso whape nei ua whainga tā. Ia a whape fwoi la wa e mana mio le taimine nei wat amata lo na tāpene pena mo le lumanai, ia o mai I le vala au le tamai le langi ua whape na ia ona saunga le mo fia ai o le whanau. Ia a whapela po lalawa se package te mana mia tonu mo lo ainga, ia vala au nei la I aluana. E te vala au lana telefoni ro whape mai o le fitu o fitu ono 5225 o le numero nao lana ofisa. Ia vala au nei a Marietta Luana Nawa Winston a wale whaatari mai mo o tō I le nei lava I tu la.
O lo iei fo'i la le pokalame o whapena ona tauta uai fo'i o le nei company tele. O le Sir Winston Finance Center offers home loans, which includes FHA loans, refinance, reverse mortgage, and jumbo loans and VA loans. SWFC offers commercial loans as well. To real estate, SWFC also does real estate investment, offers any kind of life insurance which you include guaranteed insurance for any health issues, no matter what the pre-existing condition or health issue, with no medical examination. We can insure someone with no social security number with this policy, universal life, term life, etc. Should you have any questions, which I know you are going to have a lot, feel free to contact me. Please know that we are always available for any individual or group presentation. O le Sir Winston Financial Center o la mātou o nanga mātou te ofo ina atuai a home loans, so se loans lava mea tau fale. E hao fiai FHA, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, ma VA loans. Mātou te au na fo'i I commercial loans tau businessi. Mātou te tau tua fo'i I mea tau fale, whātau watu ma whātau mai. Whāpea fo'i mea tau real estate investment. Mātou te au na fo'i I mea tau life insurance. So se tuainga life insurance lava, e o atuai lava la mātou au nanga. Ai mai se fo'i I lātou, I le mawhai o na insure ona o mea tau health issues. E ei la mātou au nanga e insure ai oe. A whai ele ai sau social security number. E mawhai lava o na mātou insure ina oe. A iai ni fasili whafso tai mai au I le tolu lua tolu tasi fitu, valu tasi o valu. O le nei au nanga mari pesinisi e one sa tamaita I Samoa, Luana Nawa, whawhitai tele lava. A whai fwoi lawa e whapea wa e manatu ifo la whapea nā o na celebrate po a fwoi aso whanau po anniversary, ia po lea fwoi se whawhia whianga pitu sili lewa no pele ia te oe, ia e whapea nā ne wala awa te ia instant protections. I holo whapea nā lato protection le ia le specializing in sound reinforcement, sound system, ia val au ia e 20, lima o na lua, tolu valu tasi o lua, po le 5-star prosounds@gmail.com. Your sound system rentals or DJ services, your backline rentals, ia so se whaafia fianga e mawhai lava e 20 o na whaafia fiaina o matalina o lo manao. Ia val au ia e 20 le lima o na lua, tolu valu tasi o lua, e le se whaingta, vala au nea e kweni, ia tuina atu iai o apese te whaafina ngaluina, ia na whapena foile o na ngai o ioi foile insinia po le kamuta I le tuina mai whaatasi o musika, ia wā foile au vala au watu. E kueni, e 20 I le lima o na lua tolu valu, ia o lana telefoni nai pitu sili lava no tāua, a wana I ngalo mai le tō telo I tātou. Mana nā wasam net pasinga sa mo sifo whatu mai le tū sifo na malai, le nā walunga le polol ea o le whaafia fianga le nā atuai foi. Ma le laka pi o le fitu o le awhapena o na whaia I tatonu o kāsone I le aso lua sa fulmareiva ma le masina ma mati I le aso mua o la7rugby.com or call 1-888-9AXS-TIX ia pe a maua fo si nau tike e te alu iai ia whapena fo ina e toi whaafonga ma whaaranga longwai I le mātango fia ma le mānei o ta alo tama ia o lea o mai sai Las Vegas la le fitu ia le neo wa te tonu I tātou I Carson ia o mai California ia o sina ata emo lai whapea o le whaasara launga lau laka pila nei le lau whaateta ia tu ilungo le tātou live le taimile nei o le polo wali ngole ea pasi mai tonu Samoa siwa sal pasinga Samoa siwa first five mai tu mai tonu le center Samoa siwa mana wale la tu malo whapalasi ngole sikova sikoa nei Samoa o le ata le nalo vava ai a fio mai whaatau lau ticket sau e tapu wa I mona ia tātou uso o lo malanga mamau mai I Samoa ia wafo I whaea ina o e Samoa e tu sa malalatou taleni o le lakapi o le aso February I o laso luas fumaleiva ia male aso sa ia mati laso mua ia o te le lotu foi le laso sa o te saula vai pati mapona I tama ia po e pe manu malo po le ala vare tūlanga o le tālonga vi ia le atua I la latou taleni ia asiasi lungo leina la7rugby.com
or call 1-888-9AXS TAX a olo o maua le vanua le taimile nei a wha pete fie whatauina e te tonu taitu o tasi, pete to o lua, pete e tolu taitu o wha. E ma whai lava o tonu whatauina atua uma lava. Ia ele ngata fo i lea o iei fo o whare ainga pete o silo na mānaia. Ele lei fo i lava le pati ma po ai sau mole manava ia ai tau mai li mānaia o le mea ai ma vevela. Ia whapena fo i la whiunga Samoa, la whapena fo i ona whawhengai mara le tu. Ia o le taimile nei, ia tātou tapua i whatasi ia manuia re taalonga re tātou manu. Ia o le taimile nei, ia o tātou whaasala launga whapesnisi rena, ia a ia le a sauna se pese le tas. Ia nto ta lima fo leo tātou whaasala launga. Ia na tātou tātala noa whatasi fo i lea. Ao se whainga na i le ata wa o le la au le nei si ufonga le tai au. O le a sauni le si ufonga le tai au e whaasala lau uma taalonga le manu Samoa. O le ata aloa i nei tono ka sonde. E tu sa fo i lava pēnā le o le manu e whaasala lau uma tu lava taalonga e mawhai ai e si ufonga le tai au fo. Ona lato whaasala lau wina. Ia ua iai fo i le vaenga le au whaasala lau. Ia pēn tō whaafonga mai se taimi o sola ina o sinata whaamanino tu lava. Ia ai ua mai ona whata o tulia uma vaenga uma lava ina ia tātou loa i le aso e tāua mo tātou. Ia mai se tātou manu. E le leile lele mai o le manu. Toi lele atu la ma le manu ma le champini. Ia te ofo. Te o te whai atu te i lava kapili elu o tātou tū. Ia o le nā le tātou tātou wa ai tātou whasalangu whapesnesi a manuia tātou a fiafi. Ai usi mai o le tō whaafonga ia o le ataina su pese le tas. E wawai ai foe. Ia tātou toi a siasi atu fo i le tātou poklami whapeo whatulanga ina. Ia usi mai o lau whaafonga.
simai uasuyai langona sale imasaniai le alofa sa efa asomai Ia whaftai whamalo matango fia pese whaftai tele lava i la ua fionga IT vita ia malo mana ia pese sa tatou na whalongolongo tu iai. Ia whawhelo ia te fo i Virginia Devo talo whai malo anti ia whaftai lava le moni lava nai pese i whanawe lava le nei a fiafi i le i malangas tina ia vaisa ia whamanuia tu pele tua ia maua pea o taum tatou umalava i whamawhananga mai le li. Ia me siri na olo manuia lava o tau le nai tu ia pena fo na whamaisia tu la inga whano noa en el malanga whafo se ia tina ia tatou no fo pea ma olo soifua pesi o tatou tamau fitu olo wei fo inga luenga o le tua olo onga lue mosi o tatou tamau ia whamanuia le tua i tatou ainga tua li temine ia le nga tatou fo ia pena fo to tele o ainga wa olo ngā whātia ma maliwi nei aso whapenei. Ia whapena ona iai le tua ia ti o tau umalava. Ia whamaise le tua whamawhanawhana atulo nā nganga pa ia mo o tau umalava. Ia ona ole malanga al maliwi mali oti. E le file mo e ti ngā e tangi lava le tangata. Ia maisa ia manuira whainga malanga mo o tau umalava. Ua whai malanga atu le langi. Ia apena ona ile lo fole tua mana tua I matou le lo famaleanga le lei ia ole nei lai tula ia leo fe mai ia sole fainga sola sapadi ile sole so le tai sia family mole pastor man at se tai for love le video sio matou no o te walo fa tuai is your brother ya fa tai tu le epasua so fa persio nis o Susan seu malo ia na ua whaatasi mai le tātou mawhutanga whawhutai lava. Ia wale leit mānei a tonu la whape e maua mai loa le pese le tātou IT. Ona tātou loa la vale le temine o te vai atu e afo. Matua I sau a toa le pese le wa mānei a tele. Ola alia suluape Paulo maro so fua manuia brother God bless ia I talo whai ia whapena fui whamanuia. Ia le tua ia ti oi whawhutai tele lava. Ole. La le vai temi o nga vita I Samoa. La pule a nga tangata suafa ia pe telo suluape. Ta pe al tangata. O le matua sa wa al tangata na wat. Wa le la tau tala o na o le tamalo na. Ia o le temi la le nei. O le a tātu la le pese. Le na mori mana o ina mai. Tato fia whaatasi mai lava. Ia ma tato sa mai e. Ia o si mai alo whaafonga le pese le sa mori mana o mai. Se name whaamatala lo unu pele I lauanganga o oe o le penina o te tiwai I le nei vasa pele tasi oe I salawhai lo uingoa o te mimitai ua pele tasi oe sa papali I le lotoe susu mai uso ali Zamani etoa Ile matua ya mango Lua sikanua Sisu mai toa le waluma Sisu mamali etoa O oe ole tupu Nefa aloma ya Samoa If I lo I na se tala moni lo wapio anga olo utaya wala wilo ya Samoana
atua Matani ufea ngai E ngai maleata Le tae a oleda Amali e toa Wale toe tau ingi lima manifana Aua tau ile tau afa alea ngau Sa papali ele ngalo oe ilo uanga O te whaafetai lei matai Malato olo o tula i mai Malolo totoa i tiu te ua o tau whai Tau mawhai ai i fuafuanga Waalele ai o tupulanga aua o le sini Lava lea olo tau langa Sumai soali Samani e toa Ile matua ia mango Lua siufanua Sisu mai toa lewa luma Sisu le sisu amali e toa O oe ole tupu Ne whaaloa ia i Samoa Matani ufea ngai E ngai maleata Le tae a oleda Amali e toa Wale toe tau ingi lima manifana Aua tau ile tau apa alea ngau Tapapali Ia le nasa au tau whaafafonga mai i le vi o sapapale. Le neu na tau nuu iai i le tala lei. Ia le neu nā wa lawi loa fo i Samoa. Ia lupe si liva. Ia malo lava. Whaafatai lava le whai o le whaiva. Ia whaafatai. Ia o le nei la tu la fiafi. Ia o lo tatou whaangaso solo pia lava i le tatou porkalame. A o le nei taimi ono o lo iei o tatou tala mai lau whanua. Ia o le hilo whaamomo o lea la atu ina atu da i le pa ia malmamalu o le tatou au whaafonga. Ia maripa ia o le atu nuu lau tele. Ia, i tala fo i o lo tutupu i le lau whanua i Amerika nei. Ia, usi mai o lau whaafonga o tala mai lau whanua. Tala whalava, tala mai i lau whanua o tala tomua. Pasi tamaiti a onga na la vea, le tu unga taavali i Daytona. O le ai o Carson i le tō whaali leu. O le taavali na mu i le awala tele vave. O le mapusanga mo i la tau i le ai ni fale. O le a onga i tūmalo i Long Beach. I le tai au hae o le hasalulu i le taimi o a onga safa pe na o na lawea ai o le pasi mo tamaiti a onga. Na manunu ai o tamaiti atu o wha, lea sa wha nati nati atu i la tau i le whare ma i motonga fitinga. O le matanga luenga o leo leo a onga na wha pea, o le pasi na lawea i le pōwila o na uale ai ni ta ofi. Tala whalava, tala mai i lau whanua, o tala tomua, pasi tamaiti a onga na lawea, le tu unga taavali i Daytona, o le ai o Carson i le tō whaali leu, o le taavali na mu i le awala tele vave, o le mapusanga mo i la tau i le ai ni fale, o le a onga i tūmalo i Long Beach. I le tai au hae o le hasalulu i le taimi o a onga safa pe na o na lawea ai o le pasi mo tamaiti a onga. Na manunu ai o tamaiti atu o wha, lea sa wha nati nati atu o i lātou i le whare ma i motonga fitinga. O le matanga luenga o leo leo a onga na wha pea, o le pasi na lawea i le pōwila o na uale ai ni ta ofi.
E to iwa fo I la tau sa whapena na tonu whitia ina I te tonu o le vaenga na tupu ai o le whanave lave. Ma a to ai fo I manangaru nga wha au tauta I te tonu o le vaenga a fui mō. E to wha I la tau o teni a onga o lea na whanatinati atu I le whare mai. Mai li pote lo whapea o lo solonga le lei o mea o malava. O le nei whanave lave ua vea lea maala ua lea ie fo I o se pawa I te tonu o lea onga mauna tua oi. O le taimi nei la o lo whaonga aina pēr e lea onga, o le afi wha leo mo le taimi nei a wā o a onga mo le whanau. Le tuunga ta awale te tonga na maua mai e le tala I le asu o nafi o le asu ngafua, le sa muli mawina le siwa fonga o le taia o le whanave lave matu ia, e le mawhai o na whaangaloina e tangata o le lautele. Le tuunga ta awale la lea sa tua I le leanga na muli mawina ai o se whanave lave matu ia, e le ngalo le taimi o le whanave lave lea na tai ai o le ta awale Newman, lea na la vea ai ma le pasi ma lele I le ea, to e taia ma le isi o ta awale. E vi ia la le atua ono le asalulu ana nafi na te ai o nima mai le whare mai malona a inga. O lea whanave lave na pisa o ai le tō tero tangata ono le matau tia telo le tūlango le nei whanave lave ua mātu ia fo ilo na tina ma le ti o na tele. Sa mo mai o le tale te tonu e whapea o le nei tu unga sa whapea na o na iei tepo I tonu ma le tamo o pleini o ia fo lea sa avea o le tasi o le taavale lea sa so aina o le taavale Newman I le taimi sa lele mai ai ea I le taamurusanga muli muli. Sa iai lea o le whapapolenga ona o le matau tio o le nei whalave lave. O kori o le taavale lea na tai ai le taavale Newman o ia sa ia na whapea na fo I na toi fiti mai I le pousi maa ma toi tai ai la na taavale. Sa ia o na whapea tarosia le o manipu atinga ina Newman ona o se taimi mua lea wa afia ai o ia I se whalave lave whapea I le vai atu I le asu pae ma le asu uli ma le asu lan moana o le kesi o le taavale o le asola u whapea o manuia Newman ua te atu o ia itua ilona a inga. O le ai o Carson le nei lea ua toi liliu ai o le tō whapea o se aso winga ese lea mani matangofia I le ai o Carson I California I le aso ana nafi. Ona ua toi asi atu ai le au whaitu la fono I le ai mani tu malo ina ia toi tala no ina le whatatawina o le whare whatawaina mo ta alonga I tonu o le ai. Wa e lea le tō wha ma le whautanga ma le au whaatasi e whapea o le a whai ngō le whans alo atua I a Kobe Bryant. O lea whaataunu unga o nafi sa whapena o na whaonga ina fo I tonu le ofisa o le ofisa o a onga whapena fo I ma le ofisa o au o le siri atua o Carson. O le whaipule la sa whapea o le malai lea sa pu e ina e fo I le whaasara longa I te tonu le lua afe ma le wha lea sa whaasara le wina I e kopi o la nata I le lua afe ma le lua se folo ma le wha. Ona o le tele la o le au ngā o kopi te tonu o le atonu o ma le tu malo. E mana tua I pe o ia I mele lei sa ia o na whaia I le ngata I le au talavou au tangata matatua. Sa ia o na whaapopo I whaapea e o lava I ai lava I te tonu o le tu malo o Los Angeles ma Orange County sa whaapea o na whaamea alofa I e kopi le tele o mea o ngā I a onga I te tonu o le tupulanga o whare mai tene fo mai ma tamatausi mai atua I foi mai ma mai ma le whaalau le leo te tonu o le loto I whale. Wa o maila I le taimi nei o lo loma le aso e whapena o na whamana tuina ai le aso kopi ma I lato umalava na mari liu I le masina o tua atu I a Januari. O le aso la I te tono le ai o kasone o whapea mo mapu ma ua while mu o mo sauni e fo I le aso mo le whaulu whaleina o le a whaamanuianga. O le taavale na mo I le awara tele vave o lea na mawaile le poti whapea sa tapuni ai o le awara tele vave o le lima. E matautia o le nei whalavelave na tupo o le awara tele vave I le po o le asolulu. Lea na tapuni ai le awara tele vave o le lima. Sa whapea nao na tapuni o mai o ala taavale umalava I le anga I atu se sifo ono o le matautia o le nei whaalave lave. Sa mo mai le poti tonu le ofiso mtanga luenga o whamlanga inga whapea ono o le taavale sa taia le tasi o taavale sa whapea na o na mamai marikesi ma muai
o taavale umanei e lua. O le tasi o taavale sa mawhai o na John Fitia ina vawe le au whimu, au le tasi o taavale sa whapena o na whapautaina o na o sasawa ai o le afi. O le mafuanga o le taavale ina ua taia i le tasi ma o sasawa ai o le afi. O le ripoti al matanga luenga e whaapea sa maua le avanua na lavea i mai ai se tasi o tangata mai i le taavale sa mu a sa tamo whaipea lava le matanga luenga ina ia whatama ia le afi i le pauta e tape ai. O le afi la ua whaapea e afua i le kesi sa masaa i le taimi o le whalavelave lea na whaonga ina i loa o pauta ina ia tape ina ai o le afi ai le isa sa watu. Ina ua mai ala o suesu enga sa whaapea o na toi tali aini o le awala matatala ai whaapea o ana ngā luenga masani i le iwa i le afi afi. O le mapusanga mo i la tau e le ai ni fale, o ripotina mai te tau ni tanga Lady John e whaapea, mo a mateina nei o ngā ruenga i te tono le ai o San Peter mo Pimintone i le whausia ina o fale, e no whai o i la tau ua le ai ni a inga. E moni lava ua lewa o na whaataritari o le ai nei e lua, ai o le aso o na nafi whaapea ua maua mai ai le tari o le manatu o tu o le tūmaro o Los Angeles e le whaapea, ua wha manuia ina o ai nei e lua i fale tai tasi e tai jo se lau la tau ina nofo ai, mo tangata ele ai o ni a inga. O nei fale o la iai o fale mamau se tu low, o fale ta ele, o masini ta ai o lava lava, ma masini wha mango ai o lava lava. O wha pia fui o na iai o le aso wato whaine e li o le tu malo i ta talaini o le ngā luenga. E tai to se lau la to ma whai o na nofu te tono nei fale, ma la to o na whaonga aina se i o lava i le taimi la to te o ese atuai. Ua maua ofi a mga ruenga. O le whai unga la o uni whapea o le atatala inai o le nei whale, mahumu sa hai ma whauru whale inai i le to tele ma tatala atu i ta tonu o le ai. O lea sa mo le mawingai le langolango su o le nei wha moi moe i le whatase mai o le sui au au ma ta tonu o le ai o Watts ma Compton whapea fo i ma le ai o Long Beach. O le wha moi moe o le a whaia la lea mo le lei mo le sao le mutu tonu a wā fo i le puipuina o le alolofo i a te i la tau i le taimi i le ai o ni ai nga ma mea ai atu ai fo i mani fale eno na fo ai. O le a wha i te tia la o tangata i le awala ai a vea le fisosoani ma le whapea nā o na whafsoso ne atu ai a te i la tau i le taimi nei. O le a onga le tūmaro i Long Beach u whapena o na whaasala lauina mai le tala whaanua noa sa tupu ai i le aso ana nafi. O le neila ua whaapea mai o le whaalua i lea o na suesueina o le whaia onga rata mai tai o half lea fo i watoi whaamalo loina i le ofisa o le tūmaro o Long Beach. O le mafuanga o le whaia onga le nei mo ia fo i o na whaia tūlanga matanga o le whailonga lanu o le tau i tamitia onga i Pensinga, whapena fo i le toi whapipi o limo tamitia onga i lungo kesi, e le ngata i lea o le whai o tala whaatinga ma whai o tala whaapivesi. O Februari la se folu ma le lua i le tau sanga lava le nei, ma le masina le nei, sa whapena o na whaamalo lo ma toi au mai ai o ia i te tonu, ai peta iane le se folu ma le wha o Februari wa toi whaamalo lo ina ai o hia. E se folu ma le tasi sa awa awai o ia i te tonu le a onga o Bali i Long Beach, na mafua na whaati e ina ai o ia ona watu sia i se tamaititi a onga le tusi whaapea o te tau o na whaamuta o awa onga a half. O le ripoti la ma te tonu le ofisa o leo leo whaapea, o le whaafisiria leo leo, ma whaatarano i ai o tamaiti na mafua ai o le nei whaalavelave ma ua mautino ai le wha maoni o tamaiti i la lato moli mau. O le taimi nei la iso su ngā leo leo, o lo whaate le talifo inisi e tusina mai ai o ripoti te tonu ma whai ai o le lato tangi ai o le whaia onga le taimi nei, o whapea na ona toi wha malo lo ina. O a tātou tala nā mai i lau whanua o hau nei o whangalero o le popo tua vau Samuelu Matafeo, si whafonga o le taia for Radio USA, ia manuia lava o lau whaafafonga anga. Ia whaafatai lava ia nā wa whaafonga le mamaru le tātou wa tanu i tala mai i lau whanua, ia sa sao nia mai ele li whaife au o ngā lue fo e tonu o le la au o le si whafonga o le taia fau. Ia o tala nā o lo te tupu o mea fo i nā o te tupu ma mea ole a te tupu fo i te tonu le lau whanua i le tala whātai. Ia wale ngata fo i te tonu o Long Beach ia whapena fo i mare tele te fo i o tala atu matua oi o le nei vaipanoa.
ia nato te whafonga mai ai ia o lo iei fo i alo mwhanau o Samoa o lo a fie nei whanawelawe ia matulanga whapeta tono awa onga ia mese lava le mato ai titi o tono lang beach ia whapele o ngai pali i le whanawelawe o lo tupu mai ai ona o le tele o le whaia onga wa sawa fo i rona ia mawhau ia wa oso ese ai male awala a ua ngalo fo o ia nanofo male file mu ia e nai whapai maru atuai ia o lea fo i le sa to whaafonga mai i le taimi fo i sa motu o le tato whai o tala ia whamalia to whārau lau whaafonganga talusia o e maua mai le ato tuanga atoa le tato whātaralanga le nei tu la ia pe ona whai atu ia o le si whaife au na lu ngalua fo i tono le tato ngā luenga nei ia o le o whaafengai fo i mane whai mai o tala i tonu o le nei lau whanua ia ele i mau mai si tato tala mai Samoa ona e o le a wha o lo maalosi pia lava ia sausi aso whai aso le li ia whapena fo i ona tato whalangolongo i tala mai i Samoa e se taimi o luma ia o le nei taimi ia o le awa vai foi o le a taina aso le tato pese le tasi ia na whapena le ona tato sāwale vali atu i se upu mai le afionga pa ia le tua mo i tato bua keep on knocking tu ia tu pea usi mai o lau whaafonga
Ia malo fa tailava le on sai. O le tatou polkalame le netu la fiafi e talo le se fulu. Ia fa penale on tatou te ama tau mawai. Ia fa malia tu fa pe fo e fa pe ai wa vave na maso sola ese mai male lau ia ai fa to fa malie e talo se fulu nei le fiafi. Ia fa penale on tatou te ama tatou tau mawai. Ai o le netu la o le upu mana fionga pa ia le tua o le avea le whai mata tai mo tātou. E mau mai le tusia mātai o i oron mata upe fitu. I ara whai upe fitu e whangata mai i le whai upu e se folu ma le lua. O le upe whaitawina whapea i le fionga pa ia le tua le tusi wha Samoa e whapea ia o tō ua le atu o na fua ina mai lea e ia i ati o tō. Ia o tō sa ili o na o tō maua i lea. Ia o tō tuitu i atu, o na tō ina i lea i ate o tō. O wā, aise o le atu, e maua e ia. O le sa ili foi, e iloa e ia, e tō ina foi, i le tuitu i atu. O aise tangata o tō pe e ole atu, pe ole mai ilo nā talii, se a reto, na te aviane ea i aise maa. A ole mai i le seia. Na te avane ea i a te ia se ngata. O le nei, o tau i le anga. A whai ua i loa e o tau o na avatu o me le lei, ma o tau whanau. E le sili ea o na fo ina mai e lo o tau ta maa u le langi, o mea le lei i e o le atu i a te ia. O mea uma, fo i tau te loto i ai, ia whaia e tangata i a te o tau. Ia whapea lava, o na o tau whaia i a te o tau. O wā o le tūla whono lea ma le au pera wheta. Ia, o le wheta wina na i le tusi ngana wha Samoa, a le tusi wheta wina i le ngana wha palangi i whapea. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asked for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask them? So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. The theme for tonight is keep on knocking. Ia tu pea i le whaitoa. Tau anga pea e tau sa iri masawa vali. And these are the key points that I find in these lessons for us tonight. Not only for not for only us, the old folks, but the children as well. And I hope tonight you have a chance to listen to a little bit to what I'm going to talk about tonight. I want you guys to understand one thing. God is God who loves you. God will not neglect you. We do neglect God at times. But God is faithful and He is with you always. God will love to have a relationship with you. But it's us that is making things hard because we say to ourselves, it's okay. I'm fine where I'm at. No, we're not. Without God, we're not doing well. If we by ourselves, we lose our soul into the world. And that's where we died. So, and let me open up with this way like this. God does not nod His head if you ask Him anything. We are His students. He loves you. If you ask God, ask means pray. When you ask God for anything, God's not going to sit on the throne and go like this, He will never answer you like that.
He answered you with love. He opened up his hands. He will listen to your prayers. He listens to you. He will not neglect you. God is the good Father. Just as it's not wise to give children everything they ask, e vavatu umalawe le tuole lofa maleanga le ia te oe. E tatala atu fo i rona pa ia malona mamalu ia te oe. Ole tatou vava ai ili o langa nei, a whai tātou te nofo tātou te le sa ili atu i le atua malona whinangalo. E whapena fo na vai ai o le tātou whātua atua. If we don't seek God, if we don't knock, if we don't pray, how can we know our Father is with us? The question that it comes to mind is this: can someone tell me why we pray to God? And I hope your answer it comes to the point like because to talk with Him, have a conversation with Him, or communicate. Fisota inga maletua. Alorina fo'i pe to understand Him. Understand that for ngato nafe mai e yaise so taanga. E yaise tato fellowship with Him. Pe ye foso tato faya fatasi mai I taimi fa penei. Ya olesi na vaenga ia tato na mawai e tato leusus tai be patient. You know, be patient as we go through in life, because I'll tell you what, it's not that easy. Ona e paulava o leo langa o tātou te olai a tātou wa aifo ia te tonu I meolo, te tupu ma te tonu lo tātou o langa. Tātou te mana a mia lava le atua I taimi uma lava. Fe mai le whai upo e fitu, fe mai ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and the door will be open to you. So how we do that? So in this passage, let me put it this way. Ito tonu na le vaenga ro loto ni ram tau sili. For my one is able to see the comparison of Jesus make. A tato va aile le fatu sa tu sai na Yesu. O uputa ua lava ne ye lua. Ole maa maleia. Ia le ngata fo ilea ia ole ngata. Opu ne lo ta wa tonu. The first comparison is bread. Me ai o le falawa fo le whanga fo tātou I Samoa. O le tino. O le li. So the first comparison is bread and stone. The second comparison is fish and a snake. So try to get these two creative. You know, if you think about yourself, you know, what does Jesus mean about this? O leale wing o sa unuanga Yesu daliam taup. When you see Christ, just picture Christ in your mind. You know, if you focus on Christ right now, when Christ prayed to God for the bread, you know what God gave Jesus? Bread. Never once He asked His Father or prayed to His Father for bread and God gave Him a stone. No. When Jesus asked God, His Father, for fish, God gave Him fish. God don't give Jesus snake. Now, look at me and you today. When we pray to God, we pray in two ways. Anger, frustration, giving up, and all these things are coming into our mind goes, oh my goodness, is He listen to my prayer? And sometimes we pray in the wrong way. There are times we pray good. Thank you, Father, for this wonderful day. Prepare our hearts for today. And then the other prayer and then the other side of your prayer, you say this. Father, I just want you to get that driver just cut me off. I just want you to have, take care of that person who called me the bad name. That's what you call the stone. Menata wal ma'a. Atatu tatalola ile tua me whapena. Ia e wala au lava I le atua for the bread. Tatalo I le atua the bread. I le au mai fo le atua te o se maa whapeo se tari mai le anga mai I ta tonu I a te oe. E mawhai lava ona e nofo.
ma e vava ai I lau tatalo au e tatalo I le atua. Ona, o aso whapene, na whi mai Yesu, whi mai tō anga pe I tātou, e sa ili. Jesus tells us to persist in pursuing God, whi mai sava vali pe lava. Sava vali pe lava. People often give up after a first prayer. As soon as that prayer don't receive no answer, they give up because I'm not going to pray no more. No. God's still listening. It's His timing that you see your prayer not answering right away in your timing. It's His timing that you put your faith into it because He listens to whatever you says. A few heart fail, enclose that God cannot be found. O isi taimi whi mai tātou, wa whiu fo e sa ili atu le atua I le maua. No, because we're seeking God with the wrong motive. If we seek Him with all our hearts, something that is good and is so good for Him and for you, God will grant you that favor. He will grant you. If you're going to pray to God for fish, God give you fish. If you're going to pray to God for bread, God give you bread. But never God will give you a stone or snake to answer your prayer. He loves you so much. He loves everybody else on the side of you. But knowing God takes faith. If nga umalava I le tua me umalava, o le tonu ia te oe, even you become a miracle to somebody else. God can use you for that person. Tonight, for example, if Victor's praying to God, Father, I need gas money for my car today. And then God would tells me, okay, I want you to call me Victor and give Victor $10 for his gas. As soon as I gave him that money, I said, oh, wow, he answers my prayer. See, I become a miracle to him. So do not give up. I would give up. If you're praying for the behalf of someone or yourself, I would be bully. God knows. God knows who you are, and you know what you want. So don't give up your efforts to seek Him. Don't give up. I wonder if I bear but continue to ask Him for more knowledge and wisdom, love, peace, and joy, understanding. You know what? God will bless you with all those things that you ask Him. He'll bless you. I want to vai. I want to be wa le talia mai le tua. Ia na fa pe fo ile. Ia wale au nga fo ile talo ne ia so le ai. God knows. One day Jesus was praying in a certain place. When He finished, one of His disciples said to Him, Lord, teach us how to pray. Guess what He taught him how to pray? Our Father who art in heaven. What mana ia? Lea o onga matango fia Yesu e fai to tonu na au so. For everything that we ask, Jesus says that we as people have evil hearts. Very true. And how we can come to the Lord for the cleansing of our hearts. Repentance. The repentance of our hearts. Put our hearts up front. Lord, here's my heart. Here's my mind. Father, help me. The enemy is blindfold my mind so that way I won't get to hear what the Holy Spirit is speaking in my heart for me. Ole whātai ta inga sili fo ipe a tātou ona mata mawaba ai le taimi tonu lava le o le tātou wā ai le whātou saine i Yesu i le whai upo iwa ma le whai upo se folu. O lai whai mai ile na tala wha pēt tono mata sili. Pei lava, the child in Jesus' example asked for his father for bread and fish. Fasilia tu e ia wha pēt talo. Good and necessary items. If the child had asked for a snake,
Will the wise father had granted his request? Well, think about it. If a city to show what a li te oe le tama, is a te avea yai o se ngata. Lale wingo le ngata. Ia, wai lofo e tātou le wingo le ngata nai wha atusa mai Yesu fe mai o le ivo, o le leanga. Lai fe sili tang mai titi o ne mana o mia le tang mai titi se fiso soani. Dad, fish, please. But if the dad heart is so solid like a rock, and all he has to give, o le ita, po le tali tuali maino le tang mai titi, e manu malo wa ina le ti Apollo. O inai vai e le ola tupu e olo tātou whātua tua. Sometimes God knows we are praying for snakes. He does. When we pray for the prayers that God does not want us to pray, like I mentioned earlier. Oh, I hope God, I hope you take care of that driver. I hope you take care of that guy. And I hope you take care of the person who stole from me. Anchor. Things like that, the enemy will manipulate your mind and start filling your mind with all the depressed and stress. Lala nai whainga tā, ina ai tātou le tua. Alai sila mai lava le tua. Instead of praying that way, why don't we ask God for what we need? Because Jesus says, ask, you shall receive. A sau se tangata fo le whaaleanga mai ia te oe, pe whause me leanga ia te oe. You know what? Even me, when people treat me wrong, when people cut me off on the road, you know what? I get angry. But I check myself. I go, oh, nope, I'm not giving the devil any kind of breathing room for the devil to manipulate my mind, to chase that person down, to get the peace of my mind. No, I'm going to stay back and win this battle for my Father who gave me life, who loves me. I will give Jesus whatever I can just to love. Or you should tell me, not every time all of us will be able to win battles. But it's okay because we have a thing called ask for forgiveness. You will receive. Yeah. Awa whape tātou wata tupu mai o whalawe lawe. Tātou wole ta mawhai tau whai tātou whalawe lawe. It's okay. If that person treats you wrong, pray for that person. Pray for her. Pray for him. Ask God. Have a relationship with that person. And also you pray to God, I want to have a relationship with that person. I want to know her. I want to know him. Because this is what God called us to do. Getting to know one another through love that only comes from Christ. The love that will never fails us. But the loves that help us to grow. The love of God that help us to live and enjoy the life together. I love the youth today. Nowadays, the youth, I love all of you. Continuing to walk. Continuing to focus on your studies. Continuing to focus on your school, your church. And continue to learn from home. Learn from home. There's a reason why God gave us the culture so we can learn from it. And we can grow from it. And we know and identify who we are in Christ alone. Leisa faina. Ngā lue pe tātou, i le tausia ina. O le vāwhiaroa i mō tātou whanau. And the other thing that we need to talk about tonight, I will share this with you. As we learn to know God better as a loving Father, we learn how to ask Him for what is good. And then He granted us. And God will grant you favor if your heart is melted, if your heart is broken. In order for the Holy Spirit to live in your heart has to become broken in pieces, sobbing, crying unto the Father. Ask for forgiveness. When the Holy Spirit lives in you, He will guide you through.
He will lead your heart to the ways that he sees. E whapena le alofa ma le anga le leo le tua mo I tātou o malava. E le whaita wina fo I le toa telo I tātou wailoa I tātou le tala le whaalatanga. Le fia o le tua le whapena fo I le mata lasio lo na alofa ma no anga le lei. Our sins separate us from God. And Jesus raised himself from the grave to show his power over sin. Open your hearts to Jesus. Believe in him. Believe in God who sent his son. Jesus, pray for us. Remember us in your prayer. Le ala le na ia tātou, no fa mamafo fa, le alofa maleanga le leo le tua, e le o tu ulafua ina oe le tua, o lo fa atasi pe lava le tua ma oe. Christ is showing us the heart of God the Father. Lai fa iloa mai lava e le tua. Le fatu o lo tātou tamao le langi. And my God is not selfish. We don't have to bargain for love. He already loved you. He knows who you are. You know, he's a father that will not neglect you. Maybe tonight you're going through some tribulations in your lives, young people, or our audience tonight. Maybe sometimes in life that you probably hit the rock bottom, or you're stuck in the mud. There's no way out. Theme tonight says, ask, seek, and knock. Your whole being, seek God fully. Sa ili pe lava le tua malona finangalo, ta to anga pe le talo, to mau pe lava le talo. And let me share this with you. For some of our audience know I used to smoke and drink alcohol. And I will tell you this, and I have all the degrees regarding about cigarettes and beer. Everything else. If there's alcohol degrees that is given to all the alcoholics, and I'll bet you I'll get more than anybody else. But something happened. When I turned myself around and I seek God, it sparks, that very morning sparks. I was serving the world agenda. The world was so sweet as a taste in my mouth. Alcohol became my best friend. I have to work to buy the 12 back. There's sometimes I go to work hangover. There's sometimes I go to work drunk. But one day, when I walk up to the altar of the Church of the Nazarene, I knelt and I broke. And I asked God for forgiveness. He forgave me. From that moment, he forgave me, and I asked him this bold question. This is what I asked him. If you promise me you're going to take away the taste of the alcohol, I'm going to follow you instantly. And he did. He took that taste away from me, and then I started losing the world away from me. And then I asked for the nicotine, the cigarettes. He did the same thing. And today, it's been 13 years. I haven't drank no alcohol or smoked a single cigarette. I praise God for my resurrection. I praise him for his love. See, when you honor God in the same way that he sees your heart, he'll honor you right away. But there are times that when we ask God and our hearts are too iffy or half and half, delay coming from God. Because God wants to see your heart, make sure you fully talk to him. It's not like one half of the heart is talking and the other half is good. So, lalanai e whapenao na mana tua e tatou. God is watching you. He loves you. He did it for me. And then now, it's a joyful when my daughter asks me, Dad, I want to go to McDonald's. I go, come on, let's go.
I have a $20 in my pocket. I can spend that $20 for 2 days or for the whole week for her McDonald's, knowing I'm spending that money in the right way. Parents, alolofa ia tātou whanau, wa tangata api tamiti a onga, wa tangata fuli soifuanga mo nai tamaiti. Ai olo o tari tonu pe lava, olo o whaatasi mai pe lava le tua, i tātou pōpua ngām whaingtā. E alofa le tua ia te oi, e whapena lava le lofa malonanga le mawhai o na whaangalawina oi, ai mafuta pe lava i le tua. E whapena fo le mafuta mai o le tua ia te oi. O le nāre tātou upu mo le neitu la fiafi, I'm closer with the Revelation 3:20 says, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. I'm going to give you the opportunity to make Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior and God for your life. Would you pray this with me? Lord, I repent of my sins. Please come into my heart. Resurrected me. I'm a sinner. I want to live for you, and I want you to be my God, my Savior, forever and ever. In the day that is coming, we're going to spend eternity with you in Jesus' mighty name. Amen. Yep, malo faftai tele lava ia o le tatou polkalame nā mo le neitu la fiafi, keep on knocking. Yep. Awane ngalo pe ia te tātou le lofa mareanga le lei o le atua. Ia ai o le taimile nei. Ia o le a sa ili atu se pese le tasi. Ia e vavai ai o le tātou whatasinga e se whai tau atu lana ia tātou comments la iti iwa. Matau tia fo le male o comments iwa mai. Ia le efe mai ia Nathan. Malo Nathan. So le ia whainga ka mo Nathan na. Ia malo Samuel. Ia malo lava, God bless you, Pastor. Ia malo whaftai tele lava Nathan. Ia whaftai fo i le mafuta mai o nā tana. Nā lo olu ia nā whamanui atu le tue ati o le uso mana ainga. Ia whapena fo i o nā fua pe lava le la au o le vine te tono le ainga. Ia ma whamanuianga. Ia tupu malau o lola. E nesi tu sani, ia malo whaftai whatasi mai, Maria Loli tinoi. Hallelujah, thank you, Jesus. Yeah, pena fo de Luisa Famausili. Yeah, be consistent. Yes, man, nei o le upu na, de upu moni lava na. Luisa, yeah, au se aso atu sau ni California, na sau ni se sau te launga. Man, nei te wa, nai le lava lau whawhaife au. O te nufo lava o na e matu lo ata o whaife au. Talo whai, yeah, hana, yeah, na toa le pai ali. Talo fa ia malo lava ngaul male mana. Ia salu taitu ave e sau. Ia whaftai. Ia alamanda motunga. Ia malo lava le whatas mai. Ia pena fo ona. Ia Isabella la ulu. Ia thank you, Pastor, for the word of God. Amen, from Wellington, New Zealand. Talo fai ia. Mana ia te whatol ma maula au kiwi. So le li ia e malo lava la au tiwi. Ia whapa ia so sene Matafeo talo whai. Ia whaftai mo le upu whala e au pastor. Ia God bless. Ia o se temi tue wala awatu le tue mau masta ripoti po wale le matangi. Ia talo whai. Ia manuia o tau umalava. Reverend. Ia tau wilo wao tua. Ia maalo lava whaftai mai. Whaftai le whatasi mai Reverend. Lau sunga le au whalpenga. Whaftai te lau. Fata to'o, ia, wa leva aso, ia, talo whai, ia. Pena whamanui atu le tua lona alofa mano nanga le lei. Ia rene taimi, ia, usi mai o lau tō whafonga, wa fast 40 minuta tēne te tula iwa, si whafonga o le tai au fo Radio Samoa. Usi mai o lau whafonga.
Ti ai lango na onge ai o umanatu Ilo ualo fana o faaliat Tau leo Sofia Lo una umalo uta umafai Maunga e mafuli mai se itanumi ai Nei fai ngatawa o wiai O leo langa nei lango nei lo uvai vai Sawia o e sungata umai Po o ita ea o le fa apo ngai Sawia o inalo Se ito